Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasngi. Ka serpai otomotif, henin kasngi ka arpenyo terik uyayong. Kala pelaj bai ka kali bethamai ka bala tip kerteng kom ka plush New Mahindra XUV 500. Kani keslem di kali ka badan hamauyong rem Shillong. Kabalong ru kawai na kijaka di kali bapau na maka jela. Kalawan ra ya kani ka kali bethamai na ka benta ka jingmentoy jong kinong thiet kali ki ba angnut ban thiet iki kali bala penmi thamai da ki company na kali hakani kari. Ha ketai kesngi ya kani ka kali la pelaj ba da uba Rocky Heng haringkat ke jingadan lang uba MB Kharluki ubalong menteri ke Hima Melim. Ladies and gentlemen, there you have it, the Plush New XUV 500. Please request Mr. Rocky Heng and Mr. John Fisher to remain with us.